Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Muhtaram, hurmatlı cemaat. Bugün inşallah sizlermenin namazga çeyin duanın fazileti jönündө mayık kurmakçыбыз. Bilestirel içinde duanın kadırı öte barktуу, bağlуу. Biz musulmanдарда адатка айланган дайыма жаштар чоңдордон, же болбосо маалымдардан мына ушундай дуасы кабыл болуусуна ишенген, күмөн кылган адамдардан дуа бата алып жүрүү бизде көнүмүш адатка айланган. Бул нерсе жөн жеринен чыгып эле бизге ушундай сиңип кеткен эмес. Себеби мунун шариятта орду бар. Албетте буга Kur'an'dan, Allah Teala'nın sözü olan Kur'an'dan ayetler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek hadislerinden de bir top körsetmeler, dalildir var. Nu'man ibn Bashir degen bir sahabi rivayet kılan hadis var. Bu hadiste İmam Abu Davud özünün kitabında keltiretiken Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal "Ed-du'a huvel ibadah." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mындай деп айтты. Дуа бул ибадат. Намаз окуу кандай ибадат болсо, орозо кармоо кандай ибадат болсо, дуа кылуу деле так ошондой ибарат демекчи. Андан кийин Гафир сүрөсүнүн 60-аятын Peygamberimiz кыраат кылдырат. Estağfirullah. Ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum. İnnellezîne yestekbirûne an ibâdetî seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Sadakallahul azîm. Sizlerden Rabbiňer aytat, maga dua kılgıla. Men sizlerden duaňardy özüňerdiň paýdaňar üçin kabul kılamyn. Albatta uşunday bir kişiler var, alar menin ibadatımdan tekever denişet. Oşol menin ibadatımды atkarudan moyun tolgoydu. Tekever denişet. Alar erteň ele jakynda dozokko girişetler. Baykagan bolsoňuz uşul ayatda Allah Taala duany ibadat dep atady. Anın astından aytkın sizlerden Rabbiňer dua kılgıla, maga dua kılgıla, men kabul kılam dep turup arkasından kim menin ibadatıman yüzü yürüp tekeverdense dedi demek. Alimdarımız açık aytat. Duanın ibadat ekendigine mına uşul Kur'an ayatı da dalildi. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzı, yüzü "Ed-du'a huvel ibadat" dep turup baga uşul ayatты dalil keltirdi. An Abi Hureyre radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal "Leyse şey'un ekreme alallahi Teala mined-du'a." Ravahu Tirmizi ve İbn Mace ve Ahmed. Hazreti Abu Hureyre radhiyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Teala'ga duaga karaganda duadan sıylı nerse yok dedi. Bu hadis İmam Tirmizi, İbn Mace, jana İmam Ahmadlar rivayet kılgan eken. İmam Tirmizi'nin dağın bir rivayetinde Peygamberimiz "Ed-du'a mukhul ibada." Dua bul ibarattın maňyzy. Muhhu degen sözdü biz kırgızçaga maňyz dep götürdük, josa magız dep de aytylat. Hadislerin şerhinde lubbul ibadat ve halusul ibadat, ibarattın özögü, halus ibarattın özü degen manylardy berişken demek. Bul duada neken? Oşol ibarattın maňyzy, özögü degen manilerdi kamtıyt eken. Dua kılуу jaratkanga dua kılınat. Jaratkandan surayt. Pende özünün jaratkan Kudayынан büt kajetlerini surap jalbarıp dua kılat. Munda emne var dese, pende özünün çındap muhtaç ekendigin, çındap fakir, jakır ekendigin izhar kılıp çınıgı kajetlerdi yüzöge çıgaruuçu zat bolgon
Kudretli Allah Teala'ga жалбарат. Duanın negizgi görünüşü şunday boluş gerek. Janagı dua kılganda bilesizler bizde iki koldu götüröt. İki koldu götürgönde de köküröktün tuşuna çeyin alıp gelet. Anan iki alakan birbirine тийгизилет. Anan boluşunca aldına sozgon jakşı. Birnesi suraganda koldu sunup anan suralap. Çınçınına gelgende duada iki koldu götürü boyunca da gebiröler ihtilaf jaratışat. Bugün aramızda gebir mazhapsızlar var. Başka mazhapты karmanamın dep жүрgөндөр var. Kolun götürüp je götürse de yüzüne sütpeyle jönüne çürüp koygan görünüşte de var. Birok biz estatkandan beri bilebиз, ата-бабаларыбыз мурдатан ошол дуа кылганда колун көтөрүп, дуа бүткөндөн кийин анан жүзүн сыйпап койгонмун деп жүзүнө. Koldu duada götürü ekendikine bütün fakihler, bütün alimler, mazhab alimlerinin bardығы mustahap ekendikine ittifak kılışkan. Dua kılganda koldu götürü mustahap dep. Gebir alimler bolsa sünnet ekendikine aytышкан. Sebebi dualar kabul bolo turgan gün, kabul bolo turgan orun Arafat dep bilebиз. Acılarımız Arafat örüğüne varganda Arafa günü dualar inşallah kabul oluşaydı. Adamların bari ihramda oladı. Oşondoy duanın oçoğu olgon, dua kılıştın ordu, uçuru olgon jerde Peygamberimiz kolun götürüp dua kılgan deydi. An Salman radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min ibadihi yoksa min abdihi idha rafa'a ileyhi yedeyhi an yaruddahuma sifran ahrajahul arba'a ay Abu Davud ve Tirmizi ve İbn Majah ve Hakim. Salman el-Farsi degen bir sahabadan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday rivayette. Silerдің Robbinger tiri berişen zat. Kaçan pendesi kolun götürüp andan dua kılıp surasa, anı boş kaytarudan uyalat dedi. Demek kaçan pende kolun götürüp dua kılıp Robbisinden surasa, oşo Robbisi anın iki kolun boş kaytarudan uyalat dedi. Demek buna usul hadislerde duada koldu götürüş gerek ekendiginin dalilleri olup sanalat. Anan oşol kol götürüp dua kılganda mında tadarru janagындай boy götürбөй чындап сурап аткан нерсесине muhtaç ekendigin açık kılуу, izhar kılуу бар. Birөөдөн bir nerse surasаң чындап ошол сурап аткан нерсеңе muhtaçdыгыңды жүзүңөн да байкатасың. Көзүңөн да байкатасың адамдан сурасаңчы. Айланайын ака, айланайын байке, мага ушу карыз берип турчу. Же атыңды берип турчу. Же машинаңды берип турчу, иш кылып bir nerse surasa, ошол нерсеге muhtaç ekендигиңди бүтүн вujudуң менен көрсөтүшкө аракет кыласың да. Demek Kudaydan surap atkanda özüңdün oşo nersege surap atkan nersenge muhtaç ekendигиңди bildiriş, ishar kılış mına uşul koldu sunuu menen bolat. Tekeberden beş kerek. Gebir adamlar intip iki kolun jetkirbeyle mınday kılıp, anı josun tömön kılıp, yenile mandaş kılıp olturgan bolsam töle tizesine tıştap koyot. Bular berseň da meyli, berbeseň da meyli. Çındыгында surap atkan nerse men muhtaç dele emesmin dep özün tekeberden genge bara al. Demek adep usul kol götürülgönde köküröktün tuşuna geliş gerek, iki alakan birbirine тийиш gerek, boluşunça aldığa sozup durup Kudaydan suranış gerek. Bul dagın usul fakirlikten çındap muhtaç ekendikten izhar kılığının alamatı denmek. An Abi Hureyre radıyallahu anh qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء
Ya Rabbi ve mat'amuhu haramun ve meşrabuhu haramun ve melbasuhu haramun ve guziye bil haram fe enna yustecabu lidalik. Bu lazım hadisni men de alıp kelgenim, koldu sozus duada koldu götürüş gerek ekenligini dalil katar alıp keldim. Biroq bu jerde dagın orçundu masele var. Anı da okup ketkende kamtıp geteli. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rivayet kılgan hadis var eken. Bu hadisni İmam Müslim özünün sahihinde keltiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytdı. Allah Taala özü aruu zat, taza zat. Tazalıkты жақсы көрет. Allah Taala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetleri olgan müminlerdi, sizler menen bizdi murunku ümmetin peygamberlarinden taklif kılgan. Tağarak aytkanda, murunku ümmetin peygamberlerine emne kılış gerek ekenligini buyurgan bolsa, siz menen bizge dagın Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bolgan müminlerge dagın oşonday nerseni kılууну buyurgan deydi. Masalan, Allah Tebaraka ve Teala Mü'minin Suresi'nin 51. ayetinde peygamberlerge kayırılıp mınday dedi. Ey peygamberler, taza nerselerdi jegile, jana salih amaldardy kılgıla. Albatta men sizler ne kılıp atkanыңарды bilүүчүмүн деген экен. Demek peygamberlerge Huday Taala buyurup atat, adaldan jegile, anan jakşı amal kılgılar atat. Emi Bakara Suresi'nin 172. ayetinde siz menen bizge Muhammed Aleyhisselam ümmetleri olan mu'minlarga mınday dep buyurup atat. Ya eyyuhellezine amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ey iman keltirgen bendiler, men sizlerge ırıskılık kılıp bergen nerselerden tazasın, adalın jegileri otat. Peygamberlarga bolgan buyruğuyla siz menen bizge de kaytalandı. Albatta bu ümmetin şarafatlılığının bir belgisi. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi jönde aytıp berdi zikir kılıp. Uzun sapardan jürüp, çarçap, beti başı tozup, çaң bolup, anan kolun asmanga sozup, ya Rabbi dep surap dua kılıp kaldıraydı. Uşul hadiste uşul sözlerle kolun asmanga sozup Hudaydan surap atat degende duada kol götürüş gerek ekendiginin bir dalili olsa, andan arkadagı köngül bölü turgan nerse uşunday. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Anın jegeni aram, anın içkeni aram, anın kiygeni aram. Al aram menen azıktan at, anan kantip duası kabul bolsun dedi. Negizinen bizdin şariatımızda Müslüman adamdın kılgan ibaratı dualarının kabul bolusunun en negizgi şartlarının biri al adamdın halkımı taza oluş gerek. Al aramdan azıktan baş gerek. Şeytan aleyhi la'na bir kitapterde gelet. Özünün jokörlerin, özünün janağı kızmatçıların bayağı insanlarda azgıruğa buyurat. Namaz okutkan adam olsa bak namazını azgırat. Namaz okutkanыңızda esingizge o жоголгон буюмду салат, бирдемге кылат, аш калган торпоңузду эсиңизге салат, иш кылып ошентип азгырып адамдын ыкыласын бузуш керек. Ошондо шайтан минтип айтат, сен бар да bir musulman namaz okuyup atkan bolsa, anın kiygen kiyiminin bir dirham ele haramdan bolsa, anı azgır vaylı koy. Al kançalık ihlas menen namaz okusun kabul bolboyt dedi. Bir de tutat, içkeni aram, jegeni aram, kiygeni aram bolsa kaydan duası kabul bolsun degeni sodan. Firavun degen ötken bilesizler. Bizge Firavun Musa aleyhissalamdın Firavun'u gana belgili tanılı. Biroq özü Firavun degen söz janağı bizde padişah, prezident degenli maniler belgili oluşurda. Biroq bizge oşol Musa aleyhissalamdın tuşundağı Firavun görök aytılıp kalgan Kur'an'da, hadislerde hikayeler köp kelgeninden biz oşonu gana şinöz. Meyle. Oşol Musa aleyhissalamdın tuşundağı Firavun'a çeyinki Firavunlar takka gelip, birlikte gelip oturup elge zulüm kılsa, el bir dua kılıp, bata kılıp, anı taktan kulatıp salç eken. Ana mınavuşul Musa aleyhissalamdın tuşundağı Firavun takka gelgende, anın bir Haman degen ku vaziri olgun. Haman'dı Kur'an'da gelet ata. Biroq tarihta ku vaziri bolgon dep aytılgan, Kur'an'da anatı gelgen, jakın yıllarda arkeologiyalык kazılar arkalı çında öyle oşol Firavun'dun vazirinin atı Haman ekendigi de anıktaldı. Bu Kur'an hakikat. Hem oşol Haman ağa Firavun'a mınday da vakılı üretti. Eğer de sen
Takta görüp kalıuunu kalasaң, biligingdi uzartuunu kalasaң, en birinci kıla turgan işin eldin alkımın buz dedi. Eldin alkımın buz dedi. Anan keyin Firavun elge mınday dep buyruk berdi. Her bir jaran sarayga birden iğne götürüp gelsin dedi. Je olsam her bir üydün başçısı dele oşonda da milyondoğun adam bolat. Padişanın buyruk, adamlar birden iğne götürüp sarayga gelip berişti. Kayra jiberdiler iğnelerden bardığını çoğultup birbirine iğnelerdi arılaştırıp saldı da adamları kayra çakırıp hem her kim iğnesini alıp kessin dedi. Kim iğnesini tanıydı. İğneler bari birbirine okşaş bolsa. Her kim kolga girgen iğneni alıp keteverdi. Anam barıp biröөнün iğnesin uruhsatsız işletkendikten anın alkımı buzuldu deydi. Jegendi koya turun. Anam Firavun zulüm kıldı ele, bular dua kıldı, alkım buzulganlıktan duası kabul bolbay, Firavun taktan kulabay turup kaldı deydi. Mına. Biz bugün aram adaldı ajratpayla aşap kaldık, tavır söyle boldu deybiz da. Tavır söyle boldu deybiz. Anan biz aram jep aram içiyu degende uşul alkımızdan ötkön nerseni gana aram dep bilip kaldık. Bирок алкымдан өтпөсө деле бирөөнүн акысы болгондо материалдык эле эмес, моралдык акысын тебелеп койсоң деле ошол арам болот. Азыркыдай бирөөнүн карасаң, бирөөнүн буюмун уруксатсыз иштеп койгондуктан анын алкымы бузулуп атат. Биз мына ушул жактарына да маани беришибиз керек. Жегенди кое бериңиз. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu'nun bir aşposçusu var ele. Oşol rivayet kılat bir hadiste. Tamak pişirip geldi. Gelgenden keyin anan açırak kalgan eken Hazreti Abu Bakr bir alım tamakta ozuna sala koydurat jutubuydu. Anın aşposçudan kalıp Hazret bu ne kılganınız? Siz adatınız boyunca daima men tamakta pişirip gelgende bu tamakta kaydan aldın janağı azıgın produktasın kantip pişirdin de biyine yüneçen surap durup anan jeytelengiz. Ne bugün suravadınız dese, bugün biraz aç kalıppın, kusağım göre açıp ketken uşaydı. Eyim ayt çıkaktan alıp geldin dese, Hazret men musulman bolgonga çeyin bakşı, tölgöçelem dedi. Anan ayıldardı kıdırıp bakşılık kıladılem. Anan alar mağa akıma bir nesileri berediler. Bir ayılga barıp oşalara kızmat kıldım, bakşılık kıldım, tölgö açtım, pal açtım, şunda kıldım ele. Alar menin akımdı nasiyana kaltırgan bolçu bergende mesela. Bugün bazarda oşol ayıldın ayıl başçısı görünüp kaldı dagın. Janağı senin akыңды bereyin de berdi. Anan oşol akçaga men tigi bazardan produkta azık kılıp gelip tamak kıldım dediler. Abu Bakr radıyallahu anh hilaviydi da. Erterek aytpaşın bu şunu. Anan sömeyin oğuzuna tıgıp, gögörüp, tatarıp, kıynalıp jatı janağı bir tiştem jep koygon oğatın kayra kusam dep ayamay maşakatga battı. Ananı görgen sahabalar, ey Peygamberdin halifası, uşu bir tiştem tamakka uşunçağım, nele özünüzді kıynaysız dediler. Aramdan semirgen dene beyişke girveyt dep Peygamber jetkan ukpanыңар беле dedi. Aramdan semirgen et beyişke girveyt dep Peygamber jetkan ukkan emes belengер dedi. Demek biz musulmanlar duamızın kabul boluşu, ibadatımızın kabul boluşunun en birinci şartı mına uşul alkımdın taza boluşu eken. Dua kılığının tuğanlar adepleri var. Özü Allah Teala dua kılsaňar kabul kılam degen janağı uadası var. Abi Sa'idin el-Hudri degen bir sahabi bolgan, oşo kişi rivayet kılat. Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal: "Ma min raculin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ismun ve la qati'at rahm illa a'tahu Allah biha ihda thalath hisal. İmma an yu'ajjila lahu da'watahu aw yaddakhira lahu min al-khayr mithlaha aw yasrif anhu min ash-sharr mithlaha." Qalu ya Rasulullah idza nakthur qala Allahu aktharu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysi bir kişi Allah'a dua kılsa, asol kılgan duasında günökörçülük bolbosa. Gebir adamlar var eken, Kudaydan günöünü sırap dele dua kılat da. Günöö jolosam, janağı tuğançılık mamlen üzüp koyuş. Allah balançanın işine iyilik berbegin degendeybi. Jebir oşol tuğra emes kılıp atkan işige iyilik surayı iş kılıp, tuğra emes nesileri suraydı. Oşondoy bolbosa.
Күнөө дуасында сурап аткан нерсесинде күнөөкөрчүлүк болбосо, тууганчылык түзүп кое турган нерселер болбосо, Аллах табарак ва таалага ошол кылган дуасына 3 хислеттин бирин сөзсүз берет dedi. Бирөөсү же чындап эле дуасын кабыл кылып, дароо ошол дуасында сураган нерсесин берет. Же болбосо ошол дуасынын пайдасын ал үчүн ахиретке сактап коет сөзсүз dedi. Же болбосо үчүнчүсү ошол дуанын шарапатынан ошол дуанын өлчөмүндөй жамандыкты андан тосуп коет dedi. Ушул үчөөнүн бири сөзсүз болот dedi. Менин кылып аткан дуам кабыл болбой атат деп үмүтсүздүккө түшпөгүлө деген маселе. Дуа кылып атасызбы? Үчөөнүн бири сөзсүз болот деп пайгамбарыбыз кепилдик берип атат өзү. Же дароо кабыл кылып ошол сураган нерсеңди берет, же ошол дуанын шарапатынын соогун, ажырын ахиретке сага сактап коет да, ахиретте көргөндө андан да жакшы кубанасың. Же үчүнчүсү ошончолук жамандыкты сенден тосуп коет. Жолобойт жагынан. Ошон үчүн Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айткан экен: "Инни ла ахмилу хаммал ижаба, валакин ахмилу хаммад дуа. Ва ман рузиқа дуа, фа иннал ижабата мааху." Мен ижабаттын, дуанын кабыл болуусун кам кылбаймын дептир Умар ибн Хаттаб. Мына ушул пайгамбарыбыздын сөзүнөн кийин. Дуанын кабыл болуусу жөнүндө кайгырбаймын. Себеби Кудай өзү вада берип атат dedi. Мен дуа кылууга кайгырамын dedi. Дуа кылбай коюш бир бактысыздыкка туш болбойн деп атат да. Кимге дуа кылыш, дайыма дуа кылыш ырыскысы берилген болсо, анда сөзсүз жогоруда айтылган 3 кабыл болуунун үчөөнүн бири сөзсүз бар dedi. Демек, дуа кылыш дайыма адат кылган адамдар бул бактылуу адамдар. Кээ бирде шашып, башка кылып, антип минтип, дуадан жанагындай сус боло берген, бул жакшы нерсе эмес экен туугандар. Дуанын адептеринен дейт. Дуанын адептеринде ушундай: дуа кыла турган мусулман адегенде дуа кабыл боло турган орундар, кабыл боло турган убактарга маани бериш керек. Кайсыл учурларда дуалар кабыл болот, кайсыл жерлерде дуалар кабыл болот, ошого аябай маани бериш керек. Маселен, Арафа күнү, Арафатта, ихрамда, мына ушул жерлерде дуа кылыш аябай шарапаттуу. Балким ошол жерде дуа кылынганда дуанын кабыл болуусунун кепилдиги да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарабынан уктурулган. Мисал үчүн, Муздалифада туруп дуа кылса деген, Муздалифада биз Арафа күнү кечке жатып, Муздалифада ажыга баргандар билет, Муздалифада жатып, эрте менен таң жүргөндө туруп ошол жерде вукуфу жам деп коет. Аж амалдарына бул амал важип. Ошол жерде дуа кылат. Хидаянын текстинде келет. Хидая деген китепти окугандар болсо, кастан кан төккөн адамды дагы Алла Таала тообасын ошол жерде кабыл кылат деп айткан. Ушундай хадис бар ошол жерде. Андан кийин айлардын ичинен Рамазанды канимет билиш керек. Рамазан айында көбүрөөк дуа кылыш керек. Апта күндөрүнүн ичинен жума күндө, бүгүнкү күндө канимет билиш керек. Ушул күнү дуалар кабыл боло турган күн. Анан сутканын ичинде таңкы дуанын кабыл болуусун канимет билиш керек. Сахар убактында, эрте менен ошол багымдат убактындагы дуалар кабыл болушка мындай бир далалаттар айтылган. Демек, мусулман адам ошол дуа кылганда жанагындай орундарды, вакыттарды эске алганы жакшы. Мисалы үчүн, түндүн акырында, тахажжуд намазында, саждада туруп, нафил намаздарда саждада туруп дуа кылышка дагы көрсөтмөлөр келген. Эрте менен ойгонгондо дароо Аллахка шүгүр айтып дуа кылыш, азан айтылып аткан мезгилде азанчынын аркасынан кайталаш, анан максаттарын айтыш, азан менен икаматтын ортосунда кылынган дуада кабыл болот деген, жамгыр жаап аткан учурда дуада кабыл болот деген, казатта душман менен бетме-бет туруп, мына согуш башталат деп атканда кылынган дуада кабыл болот деп айтылган. Демек, мына ушул нерселерди этибарга алыш керек. Андан сырткары мусулманга кайыптан дуа кылыш. Бир тууганыңыз бар, же бир досуңуз бар, жакын көргөн адамыңыз бар, ата-энеңиз бар, алардын өзүнө билдирбей артынан дуа кыласыз. Дайыма. Атамдын өмүрүн үзүн кыл, энемдин өмүрүн үзүн кыл, күнөөлөрүн кечир,
dosumdun işine iyilik ber, günölerini mağfirat kıl, adaldan rızkısın ber, baldarınızga dua kılasız, jakın tanışlarınızga, koşunlarınızga, jalpı musulmandarga uşintiп özüne bildirбей arkasından kayıptan, momun musulman bir tuğanımızın arkasından kayıptan dua kılsa, bul da kabul bola turgan dualardan. Anan musafir menen mazlumdun duasını alış kerek tuğandar. Musafir adamdın da duası kabul bolat. Zulüm görgen adamdın da duası kabul bolat. Ошон үчүн zulüm görgen adamdın duasından saktan degen. Biröөгө zulüm kılıp koysaң, al seni kargap koysa, anın ошол каргышы менен Кудайдын ортосунда тосук болбойт дейт, түз дейт дейт. Ошондуктан бирөөгө zulüm кылыштан да сактаныш керек. Дуа demek öte şarapatlı nerseler eken. Jada kalsa bilesizler, jada kalsa uşunday hadisler var. Neme delingen? La yaruddul qada illa dua ve la yazidu fil umri illa al birru degen hadis var. Bunu ошол Salman-ı Farsi rivayet kılgan İmam Tirmizi taqdırdı duagına kaytarı öğret deydi da. Özü taqdir özgörmeydi. Kuday Taala bardığımızın taqdirimizni жазып koygan ezelten ele. Bu Allah'ın ezelki ilimine baylanıştığı mesele akida cihatında. Allah'ın ilimi özgörmeydi, жазып koygan taqdir özgörmeydi. Biroq bu narsa niçin aytıldı dese, duada öte güçlü kural ekendiginin dalalatıdır. Misal üçün, bu dünya sebeplerge baylangan tuğandar. 99,9% sebep menen. Su sasanız, oşol çankağınızda kandırış üçün sözsüz su içişiniz gerek. Su içpeseniz sizin çankağınız kanbayt. Allah Teala sizin çankağınızda kandırıp atat. Biroq suunu sebep kılıp atat. Oşol su sebep. Kursağınız asa tamak desiz. Sizin kursağınızda toyguzgan Kuday Teala biroq tamaktı sebep kıldı. Oşon üçün biz musulmanlar sebeplerdi tanalışımız gerek. Kim sebepke dayanıp kalsa, meni çankağımda su gana kandırdı dese, menin kursağımda tamak gana toyguzdu dese, al şirk bolat. Biroq sebepte inkar kılsa küfür bolat. Tuğra Allah Teala toyguzdu, Allah Teala çankağımda kandırdı, biroq oşol su menen jana tamaktın sebebi menen. Эми ушул себеп эки түрдүү болот тугандар. Бирөө көзгө көрүнгөн, бардыгыбыз көрүп турабыз, ошол чаңкаганда суу ичебиз, ач калганда тамактанабыз, же болбосо ден соолугубуз чың болуш үчүн эмне себептер деп биз дарыгерлерден кеңеш сурасак, алар айтат биздин спорт менен машык дейт, туурабы? Таза абада жүр дейт, тамеки чекпе дейт, алкоголь ичпе дейт. Ушул себептерди кылсаң, сенин ден соолугуң чың болот, натыйжада өмүрүң узун болот деп, ушундай себептерди көрсөтөт. Алар биздин көзүбүзгө көрүнүп турган себептер. Екіншіден шариатта айтат, көзгө көрүнбөгөн, адам баласы сезе билбеген себептер дагы бар. Misal үчүн, бул хадисте айтып атат, өмүрдү жакшылык гана узартат дейт. Ким жакшылык кылып жүрсө, анын өмүрү узун болот деген түшүнүк келип чыгат. А биз өмүрдүн узун болушун азыр айттык. Спорт менен машыгыш керек экен, таза абадан дем алыш керек экен, алкоголь, тамекилерди пайдаланбаш керек экен. Ошо себептерди, көзгө көрүнгөн себептерди биз жасасак, ден соолук үчүн болуп өмүрүбүз узун болот. А бирок жакшылык кылганды, туугандар менен мамиле кылганда өмүр узун болуш керек экенин кантип түшүнүш керек? Ал деле себеп туугандар. Кудай Таала ошону себеп кылып, ушул эшмат туугандарына жакшылык кылгандыгынан, жоомарт болгондугунан, кайрымдуу болгондугунан өмүрү узун болот деп биз менен сиздин тагдырыңызга жазып койгон ошону. Анын сыңарындай бирөөнүн абалын бир көрүнүштөн башка көрүнүшкө өткөрө бере турган себептер бар. Misal üçün birөө бар, өлüm төшөгүндө жатат. Туугандары 90% андан үмүтүн үздү. Бул эми кайра сакайбайт эми. Бул тиги дүйнөлүк адам болуп калды. Биз даяргердигибизди көрө берели деп үмүтүн үзүп койгон учурда ага өлүм деген өкүмдү берип койдук да. Тагдырда ушул экен деп турсак эле бир күчтүү табып келип, дарылап же операция кылып, аны өлүмдөн куткарып калды. Негизинде өлүмдөн куткарган жок. Ал ошонун сакайып кетүүсү, ошол доктордун, ошол врачтын операциясы, чеберчилиги, профессионалдуулугу менен ал кайра жашайт экендиги ошо тагдырга жазылган болчу. А биз анын нерес өлүмдөн куткарып калды деп ойлойбуз да. Дуа да ушундай туугандар. Бирөө аябай кор болуп жүрөт, алкаш болуп жүрөт, фасык болуп жүрөт, күнөө иштерди кылып атат.
bir ilimli adam, bir duası kabul bolotgan awliya adam, aksakaldar, jakşı adamlar, jamaat oşoga dua berse, oşol duanın sebebinен oşol fasık adamdын awaly jakşı jakka özgörөt. Bul da sebep деп ишенишimiz керек. Men түшүндүрө алдым окшойт сиздерге. Жанагы профессионал врачтын операциясы адамдын абалын өзгөртүп ийгендей, себеп болгондой, дуа дагы адамдын абалын өзгөртүшкө себеп болот, бирок биз аны сезбейбиз. Бирок ошонун абалы ошол жаман жактан жакшы жакка өзгөрүшү дуа менен болуусу анын тагдырына жазылган. Ушинтип билишибиз керек. La yaruddul qada illa dua. Taqdir qazаны дуа гана кайтарат дегенди биз ушинтип түшүнүшүбүз керек. Жазылган тагдырда жазылып койгон, анан дуа кылса, Кудай Таала эми шуну дуанын сөтүн өзгөртүп коеюн деп жаңыдан өзгөртпөйт. Алланын илими да, Алланын тагдыры да өзгөрүү болбойт. Демек түшүндүк, дуа бул күчтүү курал экен. Профессионал күчтүү табиптин чеберчилигинде эле ал бир адамдын абалын өзгөртүп бергенде эле себеп болгондой эле дуа дагы бизге ушундай жакшылык нерселерге себеп боло турган көрүнүш экен. Андыктан biz duadan toktabошубуз керек. Мен акырында бир нерсени айтып коеюн. Biz Кыргызда Манас эпосу бар. Манас эпосунда дагы ислам аябай байытылган, айтылган. Манаста Семетей да Кошой деген бир олиянын батасынын себебинен бүткөн деп айтылат. Жакып Манастын атасы Жакып да балалуу болбой жүргөндө ошол Кошойдун батасы менен ошол себеп болуп Манас дүйнөгө келген. Андан кийин Манас менен Каныкей дагы бир топ жыл балалуу болбой жүргөндө Каныкей энебиз 14 жыл аракеттенип жанагы кийиктин баалуу кийиктин терилеринен Кошойго кандагай бир шым тигип берип, жанагы көкөтөйдүн ашында жолой менен күрөшкө түшө турган учурда ошол шымын берип, батасын алганда Кошой бата кылган. Семетей мындай деп бата кылган дейт. Жада калса уулду болуп анын атын да айткан дейт. Bu Семетей ер болсун, кара кулак шер болсун. Эңке иштен эр сайсын, эйченден катар бир сайсын. Телегей тең болсун, теңиз Манас тукуму атасындай шер болсун. Белеске күйгөн от болсун да бет алган душман жок болсун. Амин деп бата берген дейт. Ошодон кийин анан Семетей Каныкейдин боюна бүтүп баатыр болгон. Демек дуанын шарапаты мына ушул Манаста да айтылып атат. Дуанын күчү, дуанын чындап ибараттын маңызы экендиги, дуа бул мусулмандын куралы экендиги Куран аяттарында, хадистерде болгондой эле биздин улуу эпосубуз Манастарда мына ушинтип камтылган экен. Андыктан туугандар, дуадан кайдыгер болбойлу, дуаны өзүбүз дайыма дуа кылып жүрүүнү адат кылалы, жана улуу адамдардан, аалымдардан, даанышмандардан, олиялардан, аксакалдардан, атабыздан, энебизден дуа алыштан эч качан эринбейли. Кайсы жерде болбосун барып дуа кылыңыз деп алардан дуа сурап туралы. Алла Таала бардыгыбызга туура жолду көрсөтсүн, дуаларыбызды кабыл кылсын, ибадаттарыбызды кабыл кылсын, алкымыбызды таза кылсын демекчибиз.